Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Arngut kisna rong khayu Drok ni Jala Manipur. Kilangat ka shirip belapan up daki Pulit ke West Joint Hills District hakamit at penyotri unai Klur arajar arpusan. Ukerwa belapha do Superintendent of Police West Joint Hills wala pentip bagi Pulit ki belayo jingtip ni kitana sintian bagadang kekenhon ni Jala Manipur bela subah berwanra iki marbian syaga Jala Meghalaya marmar ke penlong iki jing talasi iki kali hajan ke Phramer Police Traffic Cell hapok ke jinglam jung Additional Superintendent of Police West Joint Hills District ubak Jason Mairam berke Anti Narcotic Task Force haga Jala haga jing talasi iki kali ki Pulit kleo bad ke kali tata kebedan yau number ML Not San K Arlai Wesan kebedan wan na kliriat bad kebedan temu benlet Shah ya jingkan rai ke kali bar ya kinong Shah subah labut berking kat kumi kendon jong ke NDPS Act la pentip USB haga jingkan ra ki Pulit lala bala thap yo Drok hakisan pol ligi senduk thap saban but on dala let test lala bode Drok heroin bodan ke jingkya ka ba sanspa khat R point hindu pulai gram but hakayo khayito u Shongdor R point san Klur nakamet jong ki Arngut kisnar khayi Drok ki Pulit klio Kurup ru 2000 news pa nyopusan ke pisa India 1000 ke pisa jongari South Korean sanspa ke pisa Kazakhstan shipho ke pisa Burma but atli ke mobile handset yaki Arngut kisnar khayi Drok ibatip kerteng kumu chuchung serto besaha nakunjang kang pokpi Manipur baru thangin tauthang besaha songpe chura chanpur Manipur lakem no daki Pulit but ya case la register hapok ki kendon jong ka Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act bagajing token kedaya syakmat melaksai yaki brig beran ketiban penyak yo Drok nak we ke Jala syak we ke Jala Pidan dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki we ni pishat roti shat cake bat ki we na ka benta ka koi ka khya jong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala itho da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arajar henril link ba ka section lai phoi iwe kam de ka ba e ba phinyo e ka license Pila ban apply ko online link ba ko website fastcast.fssai.gov.in da ko pi hap pan upload ru tegi kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi Pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan ha Meghalaya latno tang ha east khasi hers Pila ban let bed syak office terekam jongki ka Commissionerate of Food Safety ke badan halowa lachumya naka benta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga Commissionerate of Food Safety Government of Meghalaya bat bala kershan daga Food Safety and Standards Authority of India